تایبەتی کەرم گەدەڵ چینە هۆڵندا ئەوری حەجەکەرێن بەرنامە مێرگۆچی من راپۆرتامەیە vêjarê dîlgel hunermendeka Kurd dîtin ku li radyoya Êrîvanê li Ermenistanê gelek cara me stranên wê godar kirîne û strana welatê me Kurdistanê ye. Bimînin gel me û evê raportê gel hunermenda Kurd Eslîka Qadir. Êvar baş? Êvar baş kekim. Tu bi xêr hatî ser seran serçevan û evrû tu be mêvana me em zor pê xweşhalîn. Gelek spas ji bo we. Eslîka Qadir strana welatê me Kurdistanê ev hûzane ev strana dema te digû ev kîjan salî bû? Strana welatê me Kurdistanê misraya sala 1963 wextê heşa Mela Mustafa Barzanî li Kurdistanê başûr dest pê kiribû. خەوەتکارên yani karmendên radyoya Êrîvanê tekst dane min de yani tekst jî belkî neyewan bû ez pê hesiya wekî teksta wê yani xeberên wê gotinên wê enwar mayî nivîsiye ji Kurdistana başûr û mûzik jî ya ferqî bemar niye û لبلي بدنجي وان وبقوتنا وان أفكلام جلك أكتوال شين نبيه رولا خو جلك نالستيا وأز جلك كيف خوشم كو تايبتي بدنجي من هاتي ناسكرني وبدنجي من كتيا نفضل ملات سترانا ولاتي ما كردستانا كي جانيكو رولا خو جلك مازن لستياج بو جيان و بيش داتشوينا ملاتي كرد تقول کیجان سالی با استرانه؟ 1963 بلکو ماجی گودار کریه و ماجی گلی بوده که خدا نه وی حوزانی انور مای او جی لسالا 1963 او جی شهید بو خدا نه وسترانه بلکو تا استرانوی نیکره و هم درخواست سرکفتنی بوده که کوتا استرانه نیکره و سپاش بو ولا جلك جارنج مدبرسين كين فيسيا اف قوتنين فيسترانه يعني موسيقين فيسيا يعني من هيت نظام بو از وجهي يعني طلبه بوم فقط حاضر كلام دانه من اف كلام سترا و اف كلام اف كلامي دنگ دانه ملدا و از بوي كلامي جي مشهور بوم نوا ملت كرد فيسترانه تو دخوازي بكي كليبك بو وان كانالين كردي أري ولا مرامي مني لابي مازنا وكو أسچند كليبات شكم جبو كردستان تي في وجبو كردسات تي في وجبو عموما جبو ملاتي كرد يعني خدماتك بكم هلايكو السرخمة هلايكو دنجي مجي خدانا اللي ما خابن أليكاري تنجبو من كسك منابينا كسك هلايكو نزانم دنگنا کن لی البته از گلک دخوازم که کلیپه که خوشک چی کمش بو ولاتی ما کردستان و سناریوی جمن ویسه ام دکارن اگر یک آلیکاریم بکه دشتکی خوشک چی کن اصلی که قادر چمانه تو جا ارمنستان وقتی و تقصد اوروپا کر ارمنستان نه حالین روشنبیرین کرد یا ارمنستان روشن گلک خرابه کردین می ازدی خو ازدی حساب دکن لی کرد حساب نکن اونا دژی اینتلیجنسیا کرد درتن یکو خو کرد حساب دکن لی بدین خو ازدی حساب دکن و ازدین می یکو خو ازدی حساب کن دست کرد دست حکومت ارمنستان و دژی داجون سر مالین اینتلیجنتین کردا لی ارمنستان جماع در دخن حقارتی وان دکن و لید دن و زورداری لید دکن و یک جوانا جی ازم از جبوی یکی اسات مبرم دداویا وی چافه کفنی هیوی و داخازیته سلاویته بومالباتته کسو کارته بریکا برنامه مرگوشی من تو دکاری بگینی هر جایی کی گلک سپاس پیشیده از سلاوی خودگین همو کردین ولد پاریزی که ارمنستان دجین و داخازی که منه بو که سروکین من یعنی پارتین من بزن بنو که پروبلمه که ها های کردستان ل ارمنستان خوان کردین ما بکنه خوای اینتلیجنس ما بکنه خوای و یادو داجی اوا تشتکی شخصی خاصه که شخصیه یا منه مگلک دخواست بزن بیا یعنی
اشارات یعنی امبلما کردستان تیوی افتوره یعنی کیه کی چی که ایده کی بو سری کی دا چی بو او ای وی درج نویسی ای از وی درجم یعنی کی واسه خوشک چی کی یا سری کی دا افتش چی بو یا و دری رنگ آلا کردستان تی ده هیا تابا یعنی روجا دین ازدیاتی تی ده هیا و کردستان بخود ده هیا و بین و طعم و رنگ و نعمت کردستان هر تشتش وی امبلمی ده هیا مدخواست جاره که خدا نوی امبلمی در که بسر تلویزیونی و ببین اوی چی کری افتشت دخوازت جبو برنامه گوشی من چه هنه برنامه تو چه دبینی چه هیا رایاته ولی میرگو چیمان برنامه که پیش کردیه دکارم بیشم و ملت گلک جهاز دکه و از بخوشی جانا لیدن رم و بلکه گلک تشتانه جی کو گرگ بینا کرنه افتشتاکی نرماله لی مهم اوه که برنامه میرگو چیمان جی خودی تیا دل ملت دا و که کو برنامه جی اداره دکه براستی گلک خوشکتر دکه و گلک وقت ستاندارد اوروپی برنامه خود شده که از گلک کیف خوشم و بلکه اوجی سبب که از نه هاتم برنامه میرگو چیمان ها تو دخوازی چه بچه دیاری بو تماشاوان کردستان تیوی بو برنامه میرگو چیمان ام سترانه که بنگه تا گودار بکن ولا استخدام نه مالکی جو کلامه که مگوتیا یعنی کوسا دنگ ده نوا کرده ده از بارد کم بکن تجی زنی وی کلامی چون که هر کرد زنی وی کلامی بله هر کس دزانه و مالکی بیشم با آلیکاریت ولات ما كردستان جي مسكن ما كردان ولات مهرا راهو جان ملات همو بهرانا ولات ما كردستان جي مسكن ما كردان ولات مهرا راهو جان ملات همو بهرانا بجی زور سپاس سپاس بود اجی گلک خوش گفته گلک خوش بود سپاس ام چه دی گودار بکن نه هست بکن بلکه کلمه که میرانی بیشم ده هایلر ده هایلو هایلر ده هایلو هایلر متى درانه هاتشي قاوة محمد علي جموسيار وسبرا بشكينايا بيمانه هاتشي قاوة محمد علي جموسيار وسبرا بشكينايا او راجنا راجا خديبه بقونا خيمتي انت وجيرنا نكري براكا كلا نكورن شلا نسقط نقول لك بري بدنا محمد علي سيرتي غرندنا ويلا مالا بابا خرابي كسكتنا تمتيلا مالا تخوب جارينا هايلير ده هايلر 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 ده هايلر 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 مكا متي مكا بيمان مكا جدي مكا كذابي مكا يدي مكا اغري كل بيتان لو مالا بابا خوخا ده جنياز بابا طارق محمد علي بقى سيارة تقران يسخا ورتا ميدان خراب نكوان ده هايلر متي ديران زنيردا زنيردا بيمان زنيردا زنيردا هردم اللي لو ما تبش كستا قولاني بزنديدا ایروس روز شوا گلک جمال بابا بری بدن محمد علی دانه ویلا مالا بابا خرابی گل مای برینه ده هایلر ده هایلر 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 ده هایلر 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 مکه متی مکه بیمان مکه جدی مکه کذابه مکه یاده مکه اگر کل بیتو جخیلو مالا بابا خوخه ده جنیاز بابا طارق محمد علي بقى سيارة تقران يسخا ورتا ميدان خراب نكوان ده هايلا هاي سپاس خوش به همجی سپاسیاتت کن و هر شور حتی ورسه سریماتی و سرچاوت ماتی بمید خیر و خوشی دا و ایبر باش گلک سپاس بمید خوشی دا